ZPM Leader pulal du oman Mizoram Pathian ram athen theilo chan chu sarkar phong wan tu MNF in BJP an thopui wangni in a soi nimina ZPM Lai District Headquarters buat saya longtlai ario pagia wantlang in khoma ZPM Leader hian rorelnaah MNF party chu BJP thopuya puin NDA kaltlang in an thokhowa heiwang hian Mizoram Pathian ram athen theilo phani in a soi MNF party chu vai thu nuaya kun lawa tualcho party ni mai tura cha in BJP nen an thodun thu hi eng angpo in zep tu ma se Parliament House a alan chua zel thu asoya pulal du oma chuan sarkar thasiam turin ZPM chu a impo sei zel ti asoya lemhlet na laka fihlim turin tran an la a ZPM MLA candidate tepo eiruk na laka fihlim turin an intiam veka Mizoram rorelnaah Pathian ram thlentir chu an tum thati asoi Congress hunlai tangin leiba chu voin thangin Mizoram men ala chom zel nia soin pulal du oma chuan tuna hian Mizoram leiba zongsong chu cheng veibel chesang sari zathum som panga chuang atling to a hetiang khopasum enkol thiam lo finance changtu chief minister an nei mek chu alung chhiat thlak hle ani atia ZPM chuan puk tu ni lovin puk tir tu ni turin ma an la don ti asoi inkhom hi ZPM Lai District Headquarters President pu MC Laram chanana kai shuaya Longtai East Biala ZPM candidate Dr. Lorraine Liana Chin Zale Longtai West ZPM candidate Pulal Nun Semate Point Tuan Soya and party zom 30 chu pulal do oma hian alom lut ngalani